Hvala vam na javljanju. Halo, halo. Halo. Halo, dobar dan. Pozdrav, Štit iz Bjelovara. Pozdrav, Branko, izvolite. Branko Stojković je pri telefonu. Moram se malo osvrnuti na umirovljenike. Ajde da napravim jedan uvod, ja rekao bi skeč. Kad je Tuđman, Manolić, Mesić šetali se Zrinjevcom, tamo gdje kažu u vašoj emisiji da se tamo leže oni po travama i nemaju drugog posla, izležavaju se i tak dalje. I vidi Tuđman da penzioneri jedu pasu travu. I pita on ove svoje savjetnike, pa šta vi rade penzioneri? Pa kaže, predsjedniče, mala mirovina, ljudi gladni, pasu travu. Pa kaže on njima, pa marš gore na stablo, brstiti lišće trava za invalide. Pa evo, to je najtužnija i najbolnija činjenica da ovu mistifikacijsku Hrvatsku su stvarali partizanski, komunistički, antifašistički penzioneri. Ja ne moram objašnjavati da dobra većina je bila penzionera od bivših sistema koji su imali u prosjeku 70 godina. To je tragedija. Manolić, Mesić, Bobetko, Červenko, bivši udbaši, Kosa, Udbe. Oni su bili iz Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, ili bolje rečeno Kro Male Juge. Oni su navodno stvorili ovu kao državu, ja bi to rekao, biblijski kaos. Ti umirovljenici su imali duple penzije. I Tuđman i Manolić. Niko nije pitao kako dobro žive, kako su se uselili u tuđe vile na Tuškancu. A i partizanski vodiči, oni su čak svojima dali partizanima mirovine i oni danas primaju te mirovine i nikom ništa. Tako. I kad onda kaže ko je stvorio ovu Kro Malu Jugu, stvorili su sada, ti lažni branitelji koji imaju lažne mirovine, koji navijaju za HDZ, zašto navijaju za HDZ? Zato što imaju interesa, što imaju lažne mirovine. A ovi umirovljenici Centralnog komiteta Saveza komunista, oni su ukrali minuli rad. Ono što je rekao jedan vaš u emisiji govornik, da su ukrali minuli rad, što su radnici ulagali u radnička poduzeća, imovinu, i to je bila ta kriminalna pretvorba i privatizacija. I ono što je najgore, što smo mi dobili 1.360.000 danas umirovljenika. Zamislimo da je ovakva zemlja koja nema ni 3 miliona, da su pola su umirovljenici. Treba za te mirovine treba stvoriti financije, treba raditi, treba proizvodnju napraviti, a kraj ovakvog krhkog gospodarstva mi nemamo šanse. Osvrnuo bi se samo na jednoga, ne kažem ja nikome da je Srbin, ali Srećko Bjelić izrazio HNS da je Srbin. On je bio u toj stranci gdje je Vesna Pusić i ti nelagodavci, bio je u Bjelovaru. I znate šta je bila tema? Tema je bila umirovljenici. Evo ovo što vi imate temu. I znate šta je on napravio na tribini? Posvađao ljude. Zato što je ubacio kost među njima, ovaj ima veliku mirovinu, ovaj ima malu mirovinu, i tako da su se Hrvati, hrvatski narod koji ovako loše živi, su se tamo jednostavno posvađali, a to radi isto Silvio Hrelja, koji je rekao da je čisti HDZ i sigurno je bio nekakvi povjerenik Udbe. Umirovljenici na čelu plemena. Zamislite, umirovljenici na čelu plemena hrvatskoga, kad bi ja to pretvorio u indijansko pleme. Znate, na indijanskom plemenu da jaši na čelu plemena najjači poglavica, koji je jak, koji je mlad, koji je ono. A ko je nama na čelu plemena? Starci od 70 godina, nemojte ništa protiv, da ne bi neko krivo mislio, ali hoću reći da gdje su ti mladi ljudi koji su trebali povesti narod? I šta smo najgore dobili ovu tvorevinu, gdje su ovi ljudi proganjani, sad hoće nekakav prosvjet, sad hoće ovo, sad hoće ono, mi nemamo ljude koji bi šta napravili. To je sve farse i laž. Evo Branko, moram vas skratiti, nažalost, da dam drugim priliku. Hvala vam puno na javljanju.